Salman Kihani ni Umuhinde wamaze gutabwa muri yombi. Nyuma yo gutabwa muri yombi yamaze no gushyikirizwa igihugu cye cy'Ubuhinde. Byinshi kuri uyu mugabo wagiye utangazwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho hagiye hakorwa n'amavideo agaragaza uburyo u Rwanda ari indashyikirwa, hari igihugu gifite umwihariko wacyo. Hari uburyo bagiye bafata video z'uko mu bindi bihugu bafata ibyihebe bakayihuza na video yo mu Rwanda n'ifoto ya Kihani ubwo yari ari mu maboko ya polisi y'u Rwanda. Reka nze nkubwire byinshi kuri uyu mugabo. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 zashyikirije igihugu cy'Ubuhinde Salman Kihani usanzwe ari umuturage w'igihugu cy'Ubuhinde kugira ngo akurikiranweho ibyaha by'iterabwoba n'ibindi bifitanye isano naryo. Igikorwa cyo gushyikiriza Kihani inzego z'ubutabera bw'Ubuhinde cyabereye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Ku itariki 9 Nzeri uyu mwaka nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano w'u Rwanda. Ni nyuma y'ubusabe bwa leta y'Ubuhinde yakekaga ko ari mu Rwanda ikabinyuza muri polisi mpuzamahanga, bikaza kurangira n'ubundi Kihani afashwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda biciye muri John Bosco Siboyintore usanzwe ari umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, yavuze ko Kihani yari yaraje mu Rwanda ahatorokeye, aho yagize ati Ubuhinde ku wa 2 Kanama bwatanze ubusabe bubinyujije muri polisi mpuzamahanga buhagaragaza ko Kihani Salman ukurikiranweho ibyaha by'iterabwoba ashakishwa. Hari n'abandi bafungiye mu gihugu cyabo ariko uyu yari yagerageje gucika aza mu gihugu cy'u Rwanda. Ku wa 29 Ukwakira nibwo Ubuhinde bwohereje u Rwanda ubusabe bw'uko Salman Kihani yabwohererezwa mbere y'uko Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda ibwemeza ku wa 12 Ugushyingo. Siboyintore yavuze ko nubwo u Rwanda n'Ubuhinde bidafitanye amasezerano yo guhanahana abanyabyaha, itegeko ryarwo rigena ibirebana no guhanahana abanyabyaha harimo ingingo y'uko iyo hari igihugu gisabye umunyabyaha mu Rwanda uhari rushobora gukorana nacyo amasezerano ku bwumvikane y'uko leta y'u Rwanda nayo nigira umunyacyaha uzasabwa ku butaka bw'icyo gihugu nacyo kizamutanga vuba na bwangu. Yunzemo ati u Rwanda ntabwo ari ahantu h'ubwihisho, ntabwo ari igihugu wazamo warakoze ibyaha hirya no hino ngo uze kwihishamo. Tujya twihanganira ibyaha, dukurikirana ibyaha tukanakurikirana abanyabyaha, kandi ibyo dukoreye Ubuhinde natwe niko twagiye tubikorerwa n'ibindi bihugu, kandi niko isi igomba kubaho kuko muri iki gihe turugarijwe. Uwari uhagarariye Minisiteri y'Ubutabera bw'Ubuhinde yashimye ko ubufatanye bw'u Rwanda bwashyizwe mu bikorwa nubwo nta masezerano yo guhanahana abanyabyaha ibi bihugu byombi bifitanye. Yagaragaje ko mu bihe biri imbere bishobora kugirana amasezerano agendanye n'ibi ngibi, kandi ashimangira ko iterabwoba ari ikintu igihugu cy'Ubuhinde kitihanganira, kandi n'u Rwanda ngo niko bimeze, ntabwo rwihanganira iterabwoba. Ngayo nguko ni byinshi cyane byagiye bivugwa kuri uyu mugabo Salman Kihani. Niba ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, ndahamya nashidikanya ko wabonye ibinyamakuru, wabonye video yagiye agereranwa avugwaho byinshi kuri uyu mugabo. Salman Kihani rero ni ikihebe cyo mu Buhinde cyari cyaraje kwihisha mu Rwanda. Ni nyuma y'amakuru yagiye avugwa y'uko uyu mugabo ashobora kuba agiye gutabwa muri yombi, ariko bikaba birangiye n'ubundi Salman Kihani atawe muri yombi. Hari ibinyamakuru bitandukanye byagiye bigarukaho. Salman Kihani yatawe muri yombi nyuma y'ubusabe bwa guverinoma y'Ubuhinde binyuze muri polisi mpuzamahanga Interpol, aza gufatirwa n'ubundi kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Uyu mugabo akaba nta kindi yari bukore akimara kugera mu maboko y'igihugu cyangwa se y'ingabo z'u Rwanda, dore ko utabasha kubacika
akaba yahise ajya gushyikirizwa igihugu cyabo. Reka ngushimire cyane rero, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.